Sayang yang diciptakan oleh Allah itu mestilah yang pertamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu semua salah. Macam mana nak bibitkan sayang kepada Allah ni? Tak kenal Allah pun mencari dan menggapai cinta Allah. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan tak heran dengan harta, tuan-tuan tak heran dengan dunia, tuan-tuan tak heran. Bukan tak heran tu maksudnya kita tak mai kerja dah, tetapi kita mendahulukan Allah. Bila Allah kekasih kita, kita lintas sikit je. Tuan-tuan lintas harta durian pun Allah kata Allah Ta'ala akan bawa. Lambat ataupun cepat, yang tu jangan condemn. Kadang lambat, kadang terus Allah Ta'ala bawa. Teringin makan pelam, terlintas ya Allah teringin pelam tadi. Sampai di rumah orang bawa main pelam. Kadang bukan hari tu, kadang selepas sebulan baru Tuhan bawa hak lintas tadi. Kerana yang melintaskan itu adalah kekasih dia. Sebab tu beruntung orang yang mendahulukan Allah.